Rekao sam Krimos, vozim se bez pojasa. Kao najveći Krimos. Haha, snimi sebe, ti si bez pojasa. Krimos. No. Sad prebaci na front kameru. No, mi to, nema. Tri put pritisaš na budu iznad recića. Tri put brzo kamera. Što se dešava? Si ga namestio, izgleda si pritisao 2 puta, onda možeš da pritisneš još jednom samo. Sad će ti se... Sad će ti se zakucati tako, moraš sad da ga joystickom da ga spustiš na balkon. To je da ga podigneš na gore kameru. Aha. Naučio si ga, znači. Ajde, to što ću donosiš stvari, prestani da snimaš. Lep dan da se pogine. Ništa, ja ću ovako da pređem, da potvaram sve i da zdratujem makinu. I onda možete i vi da pređete, neko će da ostane na pramcu da skine ove, da se odgurne. Ja menjamo i ovaj kanap od sidre. Kad budemo na reci. Vidi ova kamera sad što neće na dole da se snima. Pa ne, 2 puta klik. Ne. Sad si u modu, čekaj, ne stani, stani ovako, čekaj. Stani tako. Ajde sad čekaj, spusti. To je prvi mod. 1, 2. Evo, tebi taj mod ti treba. Taj mod ti treba. Tošiću, mani se snimanja, pomaži ga. Da nemaš. To ti kažem. Ajde, ja ću stanem s ove strane da ti možda pređeš sa te. Ajde. Nas dvojice ćemo stanemo s ove da bi ti mogao sa te. Nazivaš debeli. Ulazi unutra. Naginje previše. Čuješ kako ga zovem prodao, on je stvari čamac. Evo me, Tošiću, stigo sam. Stani, Tošiću. Nagni se na tu stranu. Šta radimo ovdje? Ne, ja ću to. Samo ti... Ja samo da pređem, a? Sve što ostavljaš na obali, ta dva kanapa nemaju onako... Ne kontrolište vazduh. Pa i sad.
To je to. Tošiću. Ajde, ti si krakat, ne moraš ni da se pomeraš, znači treba da otkrčiš ona dva kanapa. Ne, taj srednji deo ne. Ovako, mnogo jednostavno. I sad imamo. Ovo na kopno. I spremi se i oni drugi sad isto tako. Tošiću, ajde prestani da snimaš i uradi nešto korisno. Da. Kako još je 2 put? Da. Bogu što je s gorivom. Ne znam, brate, ili ga neko krade ili ovaj čamac mnogo troši. Kapetan Goga namešta nam, brate, pobuna će biti na brodu. Gotovo? Ne. Au, brate mili. Dobro je, nismo daleko otišli. Znam ovog čoveka, brate. Mogu znam ovog čoveka. Koji si nasukao. Brate. Ne, nasukali smo se i mi. To je problem. Ovdje ne može da se izađe. Dobar dan, čikamane! Jeste si vi zaglavili? Ja, zaglavim se ovdje gdje je baš shit voda, mislim, bukvalno. Da. Čikamane? Dandović kanalizacija, ovdje. A kuda može da se prođe? Nigde, a? Moram da ubacim ovaj video, snimi ovo, molim te šta smo podigli, ono, podigli smo od bakterije iz permafrosta jebenog, ono, znači, ovo dole niko nije dirao decenijama, ono, i mi smo ga dotakli. Tošiću, dotakli smo dno. Bravo. Malo sam se nasukao ovom zen nogom, sad ću da je dignem, a gde mogu da prođem? Sredinom. Samo sredinom. I tamo pored kormila imaš up-down joystick s leve strane. Znači idi na up do kraja. S leve strane, leva, druga leva. To, dole, ispod, tu pored kormila, to. Up, gore. A? Vidiš ovdje propuštaš da radi kako se more. Šta ima, Gogo? Matori, opet sam ono, pokupio sa dna, ko zna šta, vidio. To je to, matori. Da li je lep?
Ovo je sada jebeni problem. Pa vi ste mislili praviti neki veštački zaplet. Ne. To je tvoje, matori, tvoje. Halo. Ćao, pa reci. Ne mogu da komentarišem o ovom pozivu. Jebem ti život. Dobro vam je ovako. Nije loš. Tamo do Međice, ako može. A gdje je sredina ovdje? Moraš... A više na onu stranu. Da, znači... Tu su kopali i tu može da se prođe. A ovamo je muljaga teška. Pazi kad se i u ovo upetljavo, jebem ti seme. Moram da izađem na reku, pa ćemo onda... Gogo! Fuck you, brate, samo smetaš! A ide, zaglavio sam se, plitak je ovde izlaz, spala je voda ili se nakupilo smeća, zaglavio sam se i prošli put i kad sam dolazio i odlazio i sad kad sam odlazio. Pa spustio sam do sad, da. Nećemo daleko jer pitanje je koliko imamo goriva. Ne znam da li ovaj fazon radi, ali da, malo, pokazuje sve više i više. Možda i imamo goriva. Nemoj mene sa pljugom. Jebi ga, brate, nemoj pljugu. Meni nije problem sa snimam sa pljugom. Ko je to brzina? Kako ti se zove taj čvor, kapetane Gogo? Loš! Čvorina, brate, čvorina. Nije bilo koji čvor, nego čvorina. E sad, neki diskutuju da je čvorina mnogo blizu čmarina. Pa, i tako su i krenule spekulacije da je kapetan Goga gej. Tan. Šta vi mislite, kapetane Gogo, o Toškitovim spekulacijama? Lupa taj, nema pojma. To je tako možda u Kanadi. Uradi sad ovo. A ne znam šta reći.
Dokaz, ja mislim sa psihološko-socijalnog stanovišta dokaz je jasan. Molim vas, pustite prethodni snimak u lup. Niste te čuo ništa, Gogo. Vreme je, kažem, da pacimo sidro, samo moram prvo... Opa! O, šta bi, jebote? Brat, Tošiću, jesi to ti? Nisam ja, brate, ništa, šta ti je? Sedim ovdje. Pali, brate, koji ti kurac, brate, ne složiš, ono, da nam se nešto udarilo. Nemoj to da radiš. Bacamo sidro. Opušteno. Čekaj, ovo je zanimljivije od bacanja sidra. Tošić je zaglavio kiselu vodu. Reklama za Knjaz Milo. Knjaz, Sveško Guja. Divni ste, momci. Hvala vam na pomoći. Lako je biti vaš kapetan. Hoćemo, brate, da se kupamo. Brate, vidi šta se navatalo i na ovo malo. To je samo malo što si ga upalio tamo. Da, ne seri. Znači, ne znam kako ćemo se vratiti. Sam gotov, ostalo je još ovdje malo. Što bi, brate? Nema vodu. Nema ga, brate, nigde. Gdje je, brate, Gog, bateri? Gdje je, brate, ovo? Vidiš, brate? Evo ga, tamo! Gdje? Evo ga tamo, bateri, tamo, pravo, piti. Brate, ko? Brate, gdje ste, brate? Jao, šta? Kole, Gogo, kole! Brate! Brate! Ali Goga je u stvari tu. Sve to bila šala. Tako se voli sve. Bateri, eno ga tamo, brate. Da ga vidiš, brate? Gdje je?